Aya mashusho ubonye kuri ubu niyo mashusho ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane kurusha andi yose, dore ko bamaze gusharingwa cyangwa se gukwirakwizwa inshuro amamiliyoni atabarika ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba Facebook, X, iyi yahoze ari Twitter, Instagram, TikTok ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Aya mashusho kandi akomeje kuvugisha benshi no kugarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi. Niba wayitegereje neza, yerekana perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron akubitwa urushyi n'umugore we wari wambaye imyenda y'umutuku. Amashusho yafashwe tariki ya 25 Gicurasi 2025 ubwo perezida w'Ubufaransa yari ageze Vietnam. Uyu mugabo w'imyaka 47 agaragara mu ndege agiye gusohoka, mu gihe asa nk'uvugisha umuntu uri hirya. Ukuboko k'umuntu wambaye imyenda itukura agaragara amusunika amukora mu itama akamukubita urushyi. Nyuma y'uko asunitswe, Macron yahise abona ko yari mu muryango w'indege aho kamera zimubona, maze abibonye arapepera nko kugaragaza ko nta kibazo kirimo. Mu gusohoka mu ndege, umugore wa perezida Macron, Brigitte Macron imyaka 72, asohoka mu ndege yambaye imyenda y'umutuku. Bamwe bati umugore yikubitiye umugabo da. Byatumye amashusho akwirakwizwa hirya no hino bivuga ko Macron yakubiswe n'umugore we. Bimwe mu binyamakuru byavuze ko aba bombi bari gutongana. Icyakora ibiro bya perezida i Paris mu Bufaransa byabanje kubihakana. Mu bitangazamakuru by'i Burayi byemeje ko aya mashusho ari ukuri. Iyi nkuru y'uko perezida Macron yakubiswe n'umugore we yatewe utwatsi, ahubwo bitangazwa ko ibyabaye byari imikino barimo bikinira. Abari hafi y'umuryango wa perezida Macron bavuze ko barimo gukina no gusabana, bahakana amakuru avuga ko barimo gutongana. Bongeyeho bati byari ibintu byo gusabana hagati yabo, ntabwo ari ibintu bikomeye ku buryo byaha ababeshya urwaho rwo gukomeza kubyaza umusaruro ibihuha. Mu kanya nk'ako guhumbya, iyi nkuru yari imaze kuzenguruka isi yose. Gusa Macron wasohotse mu ndege adaseka ndetse afunze igipfunsi n'imbaraga, yasubije itangazamakuru ko byabaye abantu babikabirije bakabyibeshyaho. BBC yatangaje ko mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo perezida Macron yabazwaga uko byagenze bakubitwe, yemeje ko byari urwenya hagati yabo bikinira nk'uko basanzwe babikora. Ati hari amashusho agaragaza njyewe n'umugore wanjye tujya impaka tunakina, kandi ibyo byabaye ishyano ku isi, abantu babisobanura mu buryo bwabo. Ubusanzwe Macron n'umugore we bakunze kugarukaho cyane mu bitangazamakuru kubera itandukaniro riri hagati y'imyaka yabo, aho Brigitte amurusha imyaka 24 ndetse akaba yaranahoze ari umwarimu. Si ubwa mbere perezida Macron akozwe mu itama mu ruhame, kuko muri Kamena 2021 ubwo yasuraga mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'Ubufaransa nabwo yakubiswe urushyi n'umuturage waje gukatirwa igifungo cy'amezi 4. Kuva muri 2016 habura umwaka ngo Macron ajye ku butegetsi, yahohotewe inshuro nyinshi zirenga 5. Akenshi yatewe amagi ndetse n'imboga ubwo yegeraga mu mbaga y'abaturage batamwishimiye. Ni ubwa mbere mu myaka hafi 10 perezida w'Ubufaransa asuye Vietnam, mu gihe iki gihugu cy'i Burayi gishaka kuzamura umubano wacyo